Reka mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza mbahaye ikaze rero makuru avugwa muri aya masaha turi kuwa mbere tariki 24 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 zere ko bwo mwaraye musoje cyumweru neza kandi mukaba mwiteguye no gutangira ikindi cyumweru twamaze kugenda twinjiramo mumeze neza. Ikaze mu makuru rero ku Ibendera TV na makuru araza kwibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo turebe uko muri Uvira ibintu byifashe, dore ko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 wamaze kugota uyu mujyi wose, aho nko ku kigero cya 90-96 gutyo uyu mujyi wamaze kugenda ugotwa. Turaza kunyura Kamanyola turebe uko kugeza ubu ibintu byifashe. Hanyuma ingabo za SADC zari zaragiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'umutwe wa M23 zirimo gutaha, zikaba rero zigiye kunyura ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Ubwo birumvikana abaraza kwinjirira hariya ku mpaka wa La Corniche, ndetse aya masaha tuvugana rwose bashobora no kuba abatangiye kugenda abatambuka. Ubwo rero nabyo turaza kubyinjiramo. Hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umusirikare yishe mugenzi we mu kigo cya gisirikare, turaza kubirebera hamwe. Ubwo abasirikare batangiye kurasana hagati yabo bwabo byaba ari ikibazo gikomeye. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi kandi hari umupadiri wamaze kugenda atanga icyifuzo gikomeye ku ntambara irimo kubera Lubumbashi, turaza kubirebera hamwe. Hakurya mu gihugu cy'u Burundi byifashe gute kugeza amagingo aya ngaya, icyo ni cyose muri iki gihugu turaza kurebera hamwe. Ese nicyo bakirimo guturuka kuki? Ngibyo ibyo tugiye rero kugarukaho muri aya makuru yacu hano ku Ibendera TV. Urumvikana nizere ko ubwo we dukurikiye wamaze gukora like, nizere kandi ko niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ubwo wamaze kugenda ukora subscribe, ariko ndabona like zikiri nkeya rwose, kandi ubwo iyo zikiri nkeya murimo kugenda munkereza kwinjira muri aya makuru. Nibura like zigera mu 10 duhita twanzika, ibyo mumaze kubimenyera. Hanyuma kandi ndifuza ko nibura tuza kuva muri aya makuru subscribe nshyashya 200 izose mwamaze kugenda amuziterekaho. Ngibyo rero ko byifashe, ngewe cyo nsabwa niki nuko aya makuru mu kanya gato ya nza tuyinjiramo ku buryo burambuye. Ni ku Ibendera TV, nitwa na Kreti. Ikaze. Aya makuru yacu ni munyemerere tuyahere muri Uvira hariya muri Sud Kivu. Kugeza ubu ngubu amakuru dufite aravuga yuko uyu mujyi wa Uvira umutwe wa M23 wamaze kuwugota wose hafi ku kigero cya 89 cyangwa se 90-96 kwijana. Uyu mujyi ukaba wamaze kugotwa wose. Ngira ngo twagiye tubivuga ko umutwe wa M23 wamaze kugenda werekeza muri ibi bice bya Uvira. Twabanje kubabwira yuko wabanje kohereza aba basirikare babo babashinzwe amakuru cyangwa se ubutasi, bagenda abinjira muri uyu mujyi, hanyuma bagenda abareba uko ibintu byifashe, bagenda bareba uko situation imeze, bagenda bareba inzira uko zimeze, ubundi abangaba abagasubira inyuma aribo batanga amakuru. Kugeza amagingo yatuvugana tariki 24 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 umutwe wa M23 wamaze kugota uyu mujyi wose. Ubwo rero ibi bivuze iki? Bivuze ko isaha n'isaha dushobora
kugaruka muri studio tubabwira yuko uyu mujyi wamaze kuba tombe cyangwa se wamaze kuba libere, bishatse kuvuga ngo waba wamaze kubohozwa. Ibi twagiye tubivuga kenshi tuvuga ngo Uvira mu minsi mikeya M23 naho irimo kuhasatira, bamwe bavuga abati wapi, ariko amakuru dufite ngaya nuko kugeza ubu isaha abasinepa ba M23 tayari hariya mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira bamaze kugenda abahestara, ibirindiro bamaze kugenda babifata, abashinzwe amakuru ibintu barakomeza kugenda babikurikiranira hafi 5 kuri 5. Hanyuma kandi ikindi twababwira nuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi amukanya nahoze ndeba video rwose ukuntu abaturage hariya muri Uvira barimo kugenda bakorerwa ibikorwa bya mfurambi. Bafashe umudamu bararambika hasi barahondagura inkoni zidafite umubare rwose, barahondagura abamuziza iki, bamuziza akarengane. Bya bindi twabwiye ko izi ngabo za FARDC na Wazalendo zigenda zishyiraho ibyo nakwita ko ari za bariyeri, bagenda abakora gusaka, bagenda abasakasaka, wabasanganye 200 bayamwaka, wabasanganye 300 bayamwaka, wabasanganye 500. Hanyuma rero iyo nta kintu bagusanganye, ubwo biba bimeze nko kubigomekaho, barambika hasi bagahondagura, abagore bagafata akungufu. Ibi rero nibyo birimo kugenda abituma umutwe wa M23 umanuka muri ibi bice. Hanyuma kandi mu itangazo umutwe wa M23 washyize ahagaragara ku munsi w'ejo, iravuga yuko M23 ifite gahunda yo kubahiriza cyangwa se yo gushyira mu bikorwa agahenge, ariko igasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuza mu biganiro nabo, kandi bagahamagarira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutabashotoraho. Ikindi kandi bagasaba ko mu bice bamaze gufata nta musirikare wa FARDC wemerewe kuba yabarasaho. Ikindi kandi basaba nuko basaba Tshisekedi kugirana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23. Ngibyo rero ko byifashe. Hanyuma indi nkuru twakwerekezaho nivuga ko ingabo za SADC zari zaragiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, ubu ngubu zirimo gutaha, zikaba rero zigiye kunyura ku mupaka wa Arakornishe, no kuvuga umupaka wa Grande Barriere hariya mu karere ka Rubavu, bakerekeza ku kibuga cy'indege Kigali Kanombe, ubundi bagataha mu bihugu byabo. Ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC zari zaragiye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, zigatsindwa hamwe n'igisirikare cya Kongo FARDC. Batsinzwe n'umutwe wa M23 barataha abanyuze mu Rwanda. Kuri iki cyumweru nibwo amakuru yatangiye kujya hagaragara yuko izi ngabo ziri kwakirwa mu karere ka Rubavu mbere yo gukomereza i Kigali, aho zigomba kuva zisubira iwabo mu bihugu bitandukanye. Ingabo za SADC zituruka mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, zirwanira cyangwa se zarwaniraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu Kwakira mwaka 2023, ubwo zoherezwagayo n'abakuru b'ibi bihugu, ariko bikaba bitarazigendekeye neza kuko zakubiswe inshuro n'abarwanyi ba M23. Izi ngabo rero zikaba zigiye gutaha ziciye mu Rwanda nyuma yuko mu mpera z'ukwezi gushize M23 abarwanaga yigaruriye umujyi wa Goma ndetse bakigarurira ano mujyi wa Bukavu. Bakaba rero aba basirikare ba SADC barasabwe gusohoka muri Goma ndetse by'umwihariko bakava mu butaka cyangwa se ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ni nyuma kandi y'ifatwa ry'imijyi itandukanye n'ibice bitandukanye haba muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zikaba ibihumbi 200 zikaba zabaga mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kiri muri uyu mujyi wa Goma. Zikaba rero zari zimeze nk'imfungwa z'intambara kuko zagenzurwaga n'umutwe wa M23, no kuvuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 aribo n'ubundi bagenzuraga iki kigo cya MONUSCO. Abasadeke bari barimo bakaba rero n'ubundi uretse gutaha nta kindi bari bakimara muri iki kigo kubera ko n'ubundi basaga nkaho bagoswe. Umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yaherukaga gutangaza ko izi ngabo ziganjemo za Afurika y'Epfo zikwiye gusubira mu bihugu zaturutsemo ntizongere kwifatanya neza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara yo muri iki gihugu. N'ubundi umutwe wa M23 ukomeza kugenda avuga yuko ntacyo bakimara ku butaka bw'iki gihugu. Lawrence Kanyuka yagize ati abavandimwe b'Abanyafurika baba mu kigo cya MONUSCO, Abanyafurika y'Epfo twabasabye gutaha iwabo. Twavuze kenshi ko twiteguye kubaha inzira bakagenda. Twababwiye ko bashobora kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo. Twe nta kibazo tubifiteho, nibatahe basubire iwabo kuko ni Abanyafurika bagenzi bacu. Imirwano yatumye ingabo za SADC zikoterwa igoma yasize Afurika y'Epfo ipfushije abasirikare 14 banatashye, no kuvuga imibiri yabo yatashye iciye mu Rwanda bakomereza muri Uganda baza kugera mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo baherekezwa mu cyubahiro. Malawi yo yapfushije 3 naho Tanzania itakaza 2. Akaba rero ari uko rwose byabagendekeye, akaba ari ibintu bitababereye byiza. Izi ngabo za SADC ntago zigeze zigirira amahirwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwose nkomeza kugenda mbaha ikaze muri aya makuru ku Ibendera TV. Updates ziba zigezweho rwose kugeza ubu. Amakuru aturuka hariya i Rubavu dufite umugenzi wacu Clement Bagembahe. Amakuru aturuka hariya i Rubavu aratubwira ko magingo yangaye rwose imyiteguro imeze neza, aho yaba abasaka bariteguye kuba abakwakira abangaba basadeke bagiye gutaha. Ubwo birumvikana isaha ku isaha dushobora kuva muri studio tubabwira ko abamaze kugenda abataha cyangwa se bamaze kugenda bakirwa kuri uyu mupaka. Ariko nibitanadukundira muri aya makuru turaza kubigarukaho mu makuru yacu yo ku mugoroba isa 12:30. Tuba dufite ayandi makuru atambuka no ku Ibendera TV yagaruka kuri updates n'ubundi ziba byiriwe bivugwa hirya no hino. Ariko nkomeze kubibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Hanyuma kandi ubwo dukomeza no kubaha ikaze birumvikana aho mudukurikiye muherereye mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari Mozambique, abari muri Afurika y'Epfo, abari muri Malawi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaherereye mu Bubiligi no mu Bwongereza. Twarabibonye ko dukurikira mu bice bitandukanye no mu bihugu bitandukanye. Mwese rero dukomeze kubaha ikaze kandi tubibutsa gukora like kuri iyi video, ubundi amakuru tugakomeza kugenda tuyasangira. Hanyuma twerekeze mu nkuru ivuga ko umusirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishe mugenzi we
ibi bikaba byabereye mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakaba bibaza ngo abasirikare batangiye kurasana ubwabo ibi biracura iki? Kuri iki cyumweru tariki 23 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 abasirikare babiri bo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC basanzwe bapfuye mu kigo cy'imyitozo ya gikomando muri Kaluama giherereye mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'umutekano mu ntara muri iyi ntara Rawamo yitwa Rawamo Selemani Tayiro yasubiye cyangwa se yasuye aho ibi byabereye, yemeza ko byabaye igihe umusirikare wari wasinze yarashe mugenzi we ahita amwica, arangije nawe yitunga imbunda ku mutwe akurura imbarutso arirangiza. Amakuru avuga yuko nubwo ngo uyu musirikare yari yasinze ariko abasirikare bombi ngo bari basanzwe n'ubundi bafitanye ibibazo, nubwo ibi bibazo bitashyizwe ahagaragara, gusa uyu musirikare ngo yabonye amaze kurasa mugenzi we n'ubundi ubwoba buramutaha afata icyemezo rero cyo guhita nawe ubwe yirangiza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagaragaje ko ababajwe n'ibi byabaye maze ahamagarira abo bagabo bambaye impuzankano y'igisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza imyitwarire myiza, birinda icyabahungabanya ndetse birinda umwuka mubi hagati yabo ubwabo. Minisitiri yasabye umuyobozi w'iki kigo gitanga imyitozo ya gikomando cya Kaluamo cyangwa se Rwama gukurikirana imyitwarire ku munsi umuntu ku wundi, yaba abasirikare kandi bagahanwa kugira ngo batazisanga ari abantu badashobotse. Yibutsa kandi ko intero y'iki gisirikare ari ikinyabupfura ni imyitwarire myiza. Akaba yarabivuze mu mvugo cyangwa se akaba yarabivuze mu nteruro igira iti ikinyabupfura ni nyina w'ingabo zacu za FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakurikiranira hafi ibirebana n'umutekano cyangwa se ibijyanye n'iyi nkuru y'abasirikare bamaze kwitaba Imana, bavuga ko ibintu bikomeje kugenda bitaba byiza kubera ko ngo muri iki kigo n'ubundi hari abasirikare bavugwaho imyitwarire itari myiza, ndetse kandi ngo hari n'abasirikare bagenda bagaragarwaho n'ibikorwa byo gukoresha ibiyobyabwenge muri iki kigo. Rero akaba ariho minisitiri yahereye abasaba ko rwose bakongera bakitekerezaho ubundi bakagira imyitwarire myiza. Ni naho kandi yahereye asaba umuyobozi w'iki kigo gukurikirana akantu ku kandi umunsi ku munsi, umusirikare ku wundi, ibijyanye n'imyitwarire y'abasirikare muri iki kigo cya Kaluama muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntara ya Maniema. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa muri aba basirikare. Hanyuma ku rundi ruhande muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umupadiri yifuje ko intambara yo muri Lubumbashi yaba nk'iyo mu mwaka w'1997. muribaza ngo intambara yo muri uyu mwaka w'1997 yari imeze gute? Ibi nibyo mbazaniye.
ibi nibyo mbazaniye rwose muri zi updates, amakuru abagezweho 5 kuri 5 nibyo rwose tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye. Ariko nongere mbibutse ko niba ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere, gahunda no gukora subscribe, hanyuma kandi birumvikana tuba tunagusaba no kugenda ukora like. Ndashaka rwose nza gusohoka muri studio nibura abasubscribe abashyashya bagera muri 200 ndetse banarenga, twamaze kugenda tubuzuza hano ku Ibendera TV. Ubwo ndizera ko muri buze kugenda mubikora kuko rwose nago mwantenguha. Hanyuma padiri witwa Timothy Mutonyi w'Irubumbashi ari mu masengesho ahoraho kugira ngo amahoro agaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yizeza ko ituze rizakomeza nubwo ngo umutwe wa M23 wakwigarurira umujyi wa Lubumbashi nk'uko byagenze mu mwaka 1997 igihe AFDR yinjiranaga na Laurent Kabila. Uyu mupadiri mu kiganiro yahaye itangazamakuru yagize ati, igihe Kabila yigaruriraga Lubumbashi nta abantu bapfuye, harimo amasasu yarashwe mu kirere na DSP, no kuvuga umutwe wari ushinzwe kurinda Mobutu. Twabonye abasirikare bahunga basigaye intwaro zabo ni imyambaro yabo, ariko nta bantu bigeze bapfa ngo bahasige ubuzima. Uyu mupadiri agakomeza avuga ati, turifuza yuko rwose mu gihe M23 yaramutse igeze muri aka gace, intambara yo mu mwaka w'1997 nibura yakongera ikisubiramo, hakaba imirwano ariko ntihagire abantu bicwa. Uyu mupadiri yakomeza agira ati, mu mwaka w'1997 ibintu byose byabaye umunsi umwe. Kuri nge M23 ntiharagera, cyangwa se nihagera ntihazabe intambara kuko ibihe turimo bitoroshye. Nukubara umunsi ukeye, hanyuma ubwo ngubwo waba ukeye cyangwa se waba uramutse ugashimira Imana, hanyuma kandi waba utabashije kuramuka ibintu bikagenda uko nguko. Turasaba rero cyangwa turasenga ngo Alliance Fleuve Congo iberezwamo n'umutwe wa M23 nibaramuka bageze muri aka gace, rwose muzadufashe intambara izabe nk'iyo mu 1997, rwose ntihazagire abantu bapfa, kubera yuko kumeneka kw'amaraso y'abanyagihugu ntabwo ari ibintu byiza. Iki cyifuzo cya Padiri Mutonji kikaba kije kigaragaza ko atari cyo cy'ingabo za Congo FARDC, kuko kuwa gatanu Colonel Charles Majita, umuyobozi wa serivisi ishinzwe uburere mboneragihugu muri FARDC, no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakoresheje inama y'ubukangurambaga n'abasirikare bakuru na societe civile yaho Katanga, agenda avuga yuko byanze bikunze iki gisirikare kizakomeza kurwana mpaka, ndetse ngo nta gahunda yo kugira gute yo kuba abagira uko bitwara cyangwa uko bitonda mu gihe M23 ngo yaba igeze muri aka gace. Ibintu rero byabiteye impungenge yuko imirwano ishobora kutaba nk'iyo mu 1997 nk'uko uyu mupadiri abisaba, ko ahubwo hashobora kuba intambara inakomeye cyane inaruta yabaye muri uyu mwaka w'1997. Ibi rero bikaba biteye impungenge z'uko mu gihe habera imirwano ikomeye cyane bishobora kurangira abaturage b'inzirakarengane batagira umubare bahatakarije ubuzima,
ndetse ibi bikaba bivuze yuko n'ibikorwa remezo bishobora kwangirika ari byinshi. Akaba rero ari ibintu rwose bikomeje kugenda abikomera cyangwa se bifata indi ntera. Uyu musirikare, uyu muyobozi wa gisirikare akaba yarahamagariye abasirikare kuvugurura indahiro zabo bakarwanirira igihugu kugeza ku gitambo gikuru aricyo igitambo cy'amaraso. uyu mupadiri we akaba avuga yuko rwose akomeje kugenda akora amasengesho y'igitaraganya y'ubutitsa kugira ngo muri Lubumbashi hatazigera habaye imirwano ikomeye, ahubwo ibyabaye mu mwaka w'1997 bizisubiremo, kubera ko ngo icyo gihe abasirikare binjiye muri uyu mujyi barasa mu kirere kugira ngo bakore cyangwa se barwane ku butaka, ibintu afite impungenge z'uko ngo bishobora kwangiza ibintu byinshi. Hanyuma ni munyemerere aya makuru tuyakomereze muri Maniora, muri Kamaniora mu mbabarire. Muri aka gace kitwa Kamaniora gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 bamaze kugenda uhafata, hanyuma bakaba bakomeje kugenda bagirana ibiganiro n'abaturage. Hakomeje kandi gahunda z'isuku n'isukura muri aka gace ka Kamaniora. Hanyuma kandi hakomeje ibyo twakwita ko ari ukugenda abatanga amabwiriza atandukanye, ndetse amakuru ya vuba aravuga yuko muri aka gace hashobora no gushyirwaho abayobozi, bityo bigafasha kugeza ku baturage gahunda z'uyu mutwe wa M23. Umupaka wa Kamaniora uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye gukora nyuma y'iminsi mike ufunzwe kubera intambara yari hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byatumye abanyekongo bari barahunze batangira guhunguka, bamwe banagaruka abaturutse mu Rwanda, aho ariko bamwe babanje kugenda bajya gusura aka gace kugira ngo barebe koko niba hari umutekano uhagije, hanyuma ubundi bakagenda basubira mu Rwanda gufata ibyo bari bahunganye, ubundi bagatahuka. Bakaba rero kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukomeje kugenda babwira ko rwose bakwiriye gutuza bagasubira mu bikorwa byabo, ubuzima bukongera bugasubira uko bwahoze. Bamwe mu baturage rero bakomeza kugenda bavuga yuko kugeza ubu bishimiye uburyo babanye n'umutwe wa M23, bagakomeza bavuga yuko kugeza ubu umutekano umeze neza, nubwo rimwe na rimwe humvikana amasasu, ariko bakaba bavuga yuko umutwe wa M23 ukomeje kugenda ushyira ibintu mu buryo, ukomeje kugenda ubazanira umutekano n'ituze. Bakaba rero bakomeje kugenda bishimira uko babanye n'umutwe wa M23 muri aka gace. Umutwe wa M23 nawo batangaza ko bazakomeza kugenda barinda ubusugire bw'aka gace, by'umwihariko abaturage bo muri aka gace bakaba bizeza umutekano n'ituze, bakabahamagarira cyangwa se bakabakangurira gusubira muri gahunda zabo, kuvuga ibikorwa bya buri munsi bisanzwe, abacuruza bagacuruza, abakora ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi bakabikora, ndetse na gahunda zitandukanye zikongera zigasubira mu buryo. Hanyuma kandi umutwe wa M23 usaba abahunze batari bahunguka kugaruka, kubera yuko aka gace kugeza ubu ngubu ari amahoro. Tubashimire cyane mwe mukomeje kugenda amubana natwe, ibitekerezo byanyu mukomeza kugenda mudusangiza. Twizere ko
mukomeza kugenda mubiduha. Hanyuma y'inkuru ijyanye nuko abarwanyi ba SADC barimo gutaha basubira mu bihugu byabo, ndabona mugenzi wacu uherereye hariya i Rubavu, ndabona atari yaboneka, ariko mu kanya tuvugana yatubwiraga ko ubu ngubu imyiteguro yo kwakira aba basirikare imeze neza. Tubwira ko rwose isaha ku isaha bari buze kuba batambutse, ariko tumubaza tuti urabona bari buze gutambuka, asanga yatubwiye yuko isaha itari yamenyekana. Birashoboka ko n'ubu tuvugana rwose aba basirikare baba bamaze kugenda abatambuka kuri uyu mupaka, ubundi bakerekera ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe, aho bagomba gufatira indege zibacyura mu bihugu byabo. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku mugoroba mu makuru yacu ya saa 12:15. Hanyuma mbashimire mwese mwagiye muduha ubutumwa butandukanye, ibitekerezo byanyu twabibonye, tubashimire cyane abaherereye mu bice bitandukanye, abaherereye mu bihugu bitandukanye. Twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ubwo birumvikana niba wifuza kujya muri groupe y'abakunzi bacu ba Ibendera TV, uraza kutwandikira. Hanyuma kandi nanashimira abo tubana mu rubuga cyangwa se muri groupe yacu y'abakunzi ba Ibendera TV. Niba wowe rero utari wageramo waracikanwe, ubwo uraza kubitumenyesha. Hanyuma reka mbashimire, gahunda za Ibendera TV zirakomeza, ubundi mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kubarinda.